bagira ibanga cyangwa ngeze mbona yego basigaye bagira ibanga ikindi naco nuko rero bomenya ko aba bagenda kwiba abagore b'abandi n'abajya kwiba abagabo b'abandi bazobimenya yuko bikomeye nibatagura kubazungukana kuri Facebook no kuri WhatsApp batambaye. Hello, meze neza ndashima kandi mwaka mwiza ya n'umunsi murazi ko twamereye site ya Chagano do gukorana na Lenine ndazi mukirangiranye gishika biganiro cy'urukundo n'umunsi kiganiro cy'umunsi na mu Elamone ndazabeje ko muraciteze kandi kitakuba gifite uburyohe kiziba kiryoshe ndabibabwiye badiye mudukurikirana ndazi muraryoherwa ndetse ko barambira ariko turabaryohera mukore subscribe niba mutarayikora mukore like share tugira comment zayo murazi ko tuzikorera ko cyane ya Lenine tubamukije ushobora cyane n'izindi yego n'amahoro kishi niyaza ko namumeze neza ndashima yego ya ikiganiro cy'umunsi la mu Elamone mbe Lenine nk'umuntu yoba yarabisesanguye cyane akavyiga ko bose mbe urukundo n'amahera n'igihe k'ibiyotera lamu Elamone urukundo n'amahera nta kiri prioritaire n'uvuga ngo kiza imbere y'ikindi kuko nabavuze ngo ikibazo cy'inkoko n'irigi ngo hatangiye kuboneka iki sinzi n'irigi cyari inkoko Imana yaremye inkoko hamita irigi amarero yego yari yavuye mu kino inkoko yaremye n'Imana cyane yaranyiki oya icyo kintu bisa ndabona cyumva ko sinigeze menya la realite inkoko yararemye irigi yego dore ibintu byose biva mu iki yabanje kubira inkoko yabanje hariyo yararemye ibikoko hanyuma uriya Adamu nawe abyita amazina araheza no kuvuga ibindi byagiye birakurikira no kuvuga ivyo by'amagi byagiye biza mu nyuma rero ciye irema mutu cy'umuntu mbe none amahera rero n'urukundo aho rero uvuga ngo amahera n'urukundo mu bisanzwe sinovuga ko urukundo ruvyara amafaranga amafaranga arashobora kuvyara urukundo bisobanura ngo rero muri make ndakunda kubwira abantu ati iyo uzi ufise agafaranga n'agafaransa karizana sinzi kumva ko umuntu yaronse afite amahera acatangura za so donc en fait normalement n'abatize ariko kubera ko afite agafaranga kubera ko afite akanoti ukimenga igifaransa nyine kirahaje kandi biba byoroshye yuko ashobora na formation ni ukuvuga ngo agafaranga karashobora kubikora byose rero ni ukuvuga ngo ukimbwira yuko tuzokorana kuri bino hari akantu nashize kuri statut ndagashyira ahantu henshi akantu kavuga ngo kerekana umuntu afite isura nyine imeze ukuntu nyine bitokoroha ko mukunda mwebwe ubwo aje avuga ati ni umudeje yose twitahamwe afite na 600 million kuri konte afite n'ikindi kintu byagutse ngo birabyumva acha bashaka kundi mutima afite swaga afite zero foto byose mukunda avuga ati ashomereye imyaka 5 kandi aracaba muhiri wabo aba bantu bahita mwonde wa muntu wiswaga nahize no muhita mo ndamubona rero bisobanura ngo si kuvuga ko acu bica giprova yuko amafaranga ari yacaze imbere ariko biba biryoshye mu gihe umuntu afise amafaranga kuko amafaranga ntibanyumve ukundi ariko icyo cyatse kuvuga ni iki cyatse kuvuga yuko mu bisanzwe birakenewe ko umuntu imbere yuko akunda abanza kurondera udufaranga ko tungana kose sibyo kubera ko kiri tuvugana ukuri nawe wewe ndazi yuko umuntu aje gukoresha yabuze amahera y'isabune yo kumesura ataro ntihopfa kumwemerera umukobwa nawe agenda wanabwiye ati none wewe kuvuga ngo urakunda ufise urukundo ngo uri kanda kora by'amafaranga bajya abasore uhora usanga bajyamye mu ibarabara ntabwo urabona baba barimo ari beza ariko inzara igomba kwicira ku ibarabara ararengana atanije na muhari ubwo nazi ujya haguruza akamubwira ati vrema nagukunze ntiyo mwemere bisobanura ngo rero amafaranga niko ndavuga umutaxi vero arafite amafaranga akundisha afite amahera ngase amafaranga amahera n'amafaranga yatwe bitandukanye amafaranga yatwe akaba ari menshi amahera
wakoze imigambi neza. Yes, nukuvuga ngo rero ikintu gihari umuntu ategerezwa kugira n'imiburiburi lo minimum y'amafaranga kugira ngo akunde. Nukuvuga ko ikiri prioritaire n'amafaranga, kuko ufite amafaranga nazasura nziza ziraza. Ntabwo umuntu wese afite fresher umuntu arumva avuga ngo n'agafaranga kenshi. None ko uvuze ko nzara afite isura idasa neza kandi afite 600 miliyoni kuri konti, none ko nyamafaranga atamuhinduye bamubwire mwiza basitufuna tubona nyene ntiyamuhinduye. None abakobwa bose bagize commentaire ko bavuze ko botora ubonya afite ayo mafaranga, batavuze ko botora afite isura shaje neza ko mugabo none hubaka amafaranga cyangwa bakuru kubaka. Twavuye mu rukundo tugeze mu rugo rero. Eka oyizoreka zizogaruka gatoya. None umuntu adafite amafaranga kuri wewe ntemerewe gukunda. Umuntu adafite amafaranga uze kuntahura neza, navuze ki umutaxi vero afite amafaranga akundisha. Umuropozi aba bose bajya bikorera imizigo barasabwa uburyo bwo kugira ngo bashobore kuba mu rukundo. Urazi impamvu nuko iyo mugenda kugira ikiyago mujya gukora ikiyago mubwiye ati ndashaka tubonana, none burya wiga kiri tuvugana kuri wewe, hari umusore bakikubwira ngo ndashaka icyo tuganira nawe, akakubwira ngo duhure kuri shanike muhagara hajya kwibarabara hajya kuri audite bifotoreza ngo bana muganire cyangwa nimba ntabigira hanya babigira umaze kwasanga abangaba apana nko mwibarabara usanga udukupre mwibarabara ahantu bikora ganira bagirira mu kabare abamuherekeje bavuye kwa Gerard bavuye ku mutwe yinzire kare isi nyoza ko urukundo ngo wanze bwa mbere atanga urukundo amafaranga mu nyuma. Nakubajije ikibazo umuntu yoza kukubwira ko agukunda ari muri bajya bagera ibicigwe n'inzara mwibarabara uwo mwemere ahubwo namufasha fisinge namufasha amafaranga yati ukamubwira mu mari genda uzogaruka genda tugihawe uzogaruka urumva no bon gusa nyene nibaza ko aho umuntu wese ajana n'umubiri ujya ajyamye imibarabara nawe ajyana nande n'ubundi ajyamye imibarabara kumbure none no mibarabara abakobwa bariyo n'abahungu bariyo gira baca bashorana kujya nyine kandi abakobwa bari mwibarabara bafise ivyiyumviro byo kuronka umugabo afite amafaranga. Waruzi ko nawe abahungu bari mwibarabara ndetse tureke ibyo basi sivyo dufatire kubiboneka uno munsi tureke kujya mu bitabo tureke kujya mu bashakashatsi ariko tujye mu biboneka. Waruzi yuko bajya bose aba bose n'aba basore bari bakiri bari bararuka muri kino gihe ubu bose nabo bakeneye ngo bagore bafite amafaranga baganira kenshi bakeneye abagore bafite amafaranga. Abakobwa muri kino gihe bashaka abagabo bafite amafaranga, abasore nabo bafite abagore bafite amafaranga. Nico gituma n'umunsi abashuga mami n'abashuga dadi bagwiriye amafaranga. Ubwo rukundo none uzohavura kurahe makino gihe bamvu urukundo n'amafaranga cyane biri ndiko nakubwira kugira ngo urukundo ruboneke habanza kuboneka amafaranga. Kandi kazi nakubaza mbe n'ibyari umuhungu bikeneye ko aha umukobwa amafaranga amuha nyene ikintu cyose abashaka mugihe bari mu rukundo. Umuhungu kubera ko umukobwa atamuha nakubajije ku muhungu n'umukobwa turashika umuhungu igihe cyo kumuha amafaranga ntibyari bibereye ko amuha amahera mu minwe gutya. Ni ukuvuga ngo icyari gikenewe ni uko umuhungu kubera urukundo amukunda kubera ibigumbagumba yumva mufitiye ko yokwiyumvira ati ibyo ari byo byose umusheri wanjye ni umuha kano kantu kamunezera akagura amafaranga agakado impano mu rukundo. Icyo ni cya mbere. Kigira kabiri ni nko mu gihe yoba afise ikibazo runaka akabona ati igihe umusheri wanjye ntacyo afise yirengeje ariko ni volonté apana ko wewe abimusaba wewe akagira umutima wo kubikora akambwira ati ko muri atacyo yirengeje nk'uwagwaye cyangwa arakeneye utuvuta arakeneye ikindi muganga arabona yuko ibyo bintu atabishoboye nubwo mu gihe atabishoboye arashobora kumuha ayo mafaranga. Kugira gatatu ni nko mu gihe uwo mukobwa ashobora kuba afise nk'ikibazo ashobora kuba afise umugambi pito uwo mugambi akabona yuko yateza kuwukora afise amafaranga runaka kumutera hana ko yamuha yose kumuterera amwe nk'ayo mafaranga kongereza yandi yiyumvira ku mugambi si bibi. Muri make ivyo bitatu niho bakeneye ko umukobwa atanga amafaranga ku mukobwa. Ni ngombwa ko umukobwa nawe agira amafaranga mu rukundo. Umukobwa ni ngombwa ko agira amafaranga mu rukundo, ko atagira amafaranga mu rukundo baramusuzugura. Nabo akarero k'abakobwa twaganiriye dernièrement hariho ikiganiro nagize cy'abasore n'inkumi ndugurura mikro. Abakobwa benshi nibo batelefonye gusumba abahungu. Baratubwira bo bambwiye bati uno mwaka ikintu twungutse cyane nuko abasore mbere baradusuzugura
nasize ko amakomantere maremare niko ndavuga ntivyoroshe kugira ngo wigishe umukobwa abashobore kwiyumvira kurondera amafaranga nababwira yuko bategerezwa kuva mu bumayibobo muri mico bita ubumayibobo urukundo nta bumayibobo akenewe rero bamaze kuva mu bumayibobo bakora amaboko mu mbuto bakore bamaze gukora ni ukuvuga rero icyo gihe agasuzuguro gace gahera kuko abahungu bavuga ati ntubahaye amayinite egare ko tubasamba c'est vrai reka ndagwaka akaro k'umukobwa we yavuze w'umunyamuyinga avuze ati jewe wari umuntu yampaye ikado yahise ikado ampa impuzu za 60,000 hanyuma nawe ansaba ko turyamana mu nyuma naranzambaye hanyuma wewe namubwiye ati ntibishoboka kuko narize kandi naramenye yambwiye ati rero cyusubiza ibyanje ndamusubiza impuzu ziwe aranga mu nyuma mbere yuko akeneye amafaranga bari barandikiranye voilà bari barandikiranye nico mukora muri ubwo buryo nibaza ko aba rukwiye nico rero nako nakubwira ko benshi mu gihe aba kuri ibintu byiwe abona yuko nawe ejo bizohindukira ukamwishyura umusango mugo neza ko ntiruba ari urukundo nyine ariko la majorité niko babikora abasore n'abagabo kenshi niko babikora bazi ko babahindisha utuntu mu byo babahindisha n'amayinite yarimo utuntu no tugwa amafaranga atatu mu muga mu gihe umukobwa kwema ko muza gakora y'amafaranga akayironkera ntasuzuguye ni nk'abamama bari mu rwanda bashaka iyo umumama yirirwa yicaye ku mbuga arindira ibintu byose hewe n'impuzu yambara munsi ubona kajya ry'intunze gutya akarindira umugabo ko aramubwira ati tora amafaranga genda ugura nshaka tugura katumuzanira sinzi ubundi yavuze ati mbere kwanza n'igizisa n'ibiki abazobizibona bizogenda gute ati reka tubandanye hano ariko rero nagenda kubwira ikintu kimwe keke kugira amafaranga mu rukundo uri umwana w'umukobwa biraguha agaciro n'imbere y'umuntu wamukundanye kuko abahungu nabo n'ubwenge barakunda abantu bagenda basegereza ngo mutu ucumengo ni imfuvyi ucumengo ni mayi wowe nyene cyane nanje cyunibaza nyine umuntu bamwamenye mukuze neza baje gutunga nabaje kurera umwana nk'uruyoya niho rero batumira kurondera abakobwa nkanje nizo ndavuga bafite amafaranga cyangwa barondera amafaranga barondera amafaranga cyangwa kuba boyarondera ntibinjire kuba ntihageze kubanga kufata atatuntu na dukeya bafite umukobwa mwiza n'umukobwa afite ngaha imbere yo kuraba ngaha ni ufite ngaha ariko no harakenewe ndagenda uzi ko hadakenewe oya harakenerwa byose biba bikenewe ndetse birakenerwa byose birakenerwa byose mugabo rero amafaranga imbere nabo amafaranga imbere urukundo urukundo rutagiramo amafaranga ntirukomere ukomera gute reka dufate mu rugo nk'akarorero hariho uburyo umupapa atashe atahana isashi sinzi ko urabona ngo umumamanza mu mamariyaje barakunda kuvuga ati ndagukadonye isashi barakunda gukadonye amasashi sinzi nenda amasashi ujya mu mamariyaje magagaki ngira gabundi hakamwanya ngira ngo mubwira ko umugabo iyo atahutse utwo atahanye twose mugabo akaba dutahanye umugore anezerwa agiye kumwakira gusumba hatahagaragara naho wasize rasiyo umugabo urumva agendana akantu misi yose cyangwa no narinzi ahubwo nti oya ndiko nakubwira ko biranezera umugore utashi wewe ari utuntu wasumye byari ngombwa hari n'abagore bama bidodomba ngo je umugabo wanje ngo utuma basingazana gutuntu bikenya ngo mwisashe ngo nahaba yampaye rasiyo canke ngo utuma nyima rasiyo umugabo akatanga isashi kandi tubaruduki dusubiza kuba rasiyo kandi hari abagira amasitoke none nawe ubwira stoke wavugira stoke none bakeneye cyangwa bakeneye twamwa oya naho twamwa ni sawa cyose birashoboka mugaka bakandi baze kukwakira nkamutama ya urukundo rurimo amahera menshi rurimo amahera make n'uruhe rukomera kurushura gukomera bivana n'abagize urwo rukundo kuko urukundo rurashobora kubamo amahera make ukanka urukundo rukabamo amahera menshi mbere cyane ukanka nagira ucumbira yuko ururimo makeya wawundi abo nyuma menshi acakene oya siko bimeze ahubwo mbere hariho n'abandi wanashaka imana ibahezagire hari umugabo w'umuboyi yakiriye umugore wiwe yaravuye ruguru umugabo rero aho yakora yari etaje aho yakora naho umugabo yaba hejuru umugore akaba hasi urumva bari basa n'abavuganye umugabo bararaba ku karobe yamuzaniye ku kagwa yamuzaniye mu gakunga na bibiyezo mvuze muri make bariko barasomyana muri gazo umwe ariko araba mu idirisha undi aba mu idirisha ati byari byarakomeye murantunga ariko biza gutuma ahubwo abantu baca biyunga bavuga ati none finale bakundanye gute atari amafaranga bafise bavuye babaha nexe ngaho bibere ngaho hamaro mu nyuma nabo babigira ko urukundo rwo rwabo rusubira gukomera rero kuvuga ngo
ufise amafaranga ubu rero wadafise amafaranga ntazoca benshi ubu rero twese tarayaronka tuzoronka abantu badukunda badushobora kugira amahera ushobora kuzobagora kuko ndazi mwe mukunda ababogara n'abakundwa n'abamama muri kino gihe aho mubana none bafise amafaranga karabaye urumva twebwe ashobora dufise muri ino minsi abenshi usanga ari maso benshi usanga ari maso ugasanga avuga ndagukunda mugabo ndibuka ko ari umuntu yari umugenzi hanyuma aronka umugabo yari afite udutotosho bari abakobwa barizigamye ngo bazorongorwa bakuze umugore biza gutuma wa muntu ageze kurongora amafaranga yamuha uwo mukobwa niwe atanga amafaranga nawe agacaheza akayaha wa mukobwa bakundanye akaba baza gusohokana ikintu urazogura ibi n'ibi agaca bisohokera ivyo kuko birakunze kubaho rero n'umuntu yotesta gute umuntu afise urukundo nyarwo gutesta umuntu ko agukunda ku mukobwa cyane abakobwa ushaka kumufasha vraiment umuwo muco kuko muri kino gihe urayoga umuhungu agukunda urayoga umuhungu atagukunda bikaducanga ubwa mbere umukobwa mukumva umuhungu ko amukunda ubanza kumviriza attentivement kuvuga ngo muriko muraganira ukaba makini n'ivyo muriko muravugana rero mu byo muriko muravugana akenshi umuhungu agarukana ibyo muri kazoza tuzo sinzi kuri kurantangura ngaho kuvuga kandi kenshi imigambi bariko arakora arakwempikamo arakubwira ibyo ariko arakora akakusaba imitwe ni ukuvuga rero bene uwo muhungu akenshi umenya yuko uwo muntu azaba papa w'abana bawe ariko rero wa muhungu azoza akakubwira ati bana jewe mfise ibi jewe meze ukuntu après iminsi mikeyi uza gusanga wa mutipe acaza ati none ntabwo muzi ko turyama niyo bihereye ku muhungu nawe rero umuhungu wewe kugira amenye umukobwa amenya ko amukunda bwa mbere ntamusesaguza bene umukobwa akenshi bariko baraganira nawe amuha imitwe n'ingene bazobaho akenshi niyo abonye agiye gusesagura aramubuza hanyuma ikindi naco amufuhira cyane umuhungu abahungu barafuha rwose icyo kimwe no ku rugero rw'abakobwa mugoke gufuha koko ku mukobwa ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko umukobwa bagukunda rero hari abahungu bafuha kandi batagukunda ko hari umuntu agufuhira kandi akaguca inyuma agufuhira mukamuca inyuma hari abamasika biragoye abahungu namenyana n'abakobwa sinzi kubera jema ndi muri kategori y'abakobwa bose ndabimenye tumezeho gusa hariho abantu ajya mu makuru ubona akamuca inyuma kandi akamufuhira bene abo abatinya abashakashatsi benshi barakivuga ko icyo abatinya yuko bijyagira nawe ashobora kubikora abatinya ko bijyagira bijya byo kumuca inyuma akora ko nawe yohava bikora kandi usanga bikoze bacamuhera rero je numva nyene tuzobandanya kandi numva nyene sinyutwe neza kandi hariho none ariko twihanda tubasabe baze kwandika comment batwemereye tanga message kwanza ubabwire abana bari yankupje kwanza muri no mwanya bari impanuro baka message ko tuyashobora kubafasha mu rukundo abantu bari mu rukundo muri kino gihe ico ubwa mbere mwabanza kumenya nuko udakoze ntajya hama kandi kumenya yuko abahungu kino gihe bikunda abakobwa bafise mu mitwe harondera amafaranga hanyuma kandi n'abakobwa niko kuko barashaka abahungu nivyo bababogare mugabo bafise mu mitwe ashobora kurondera amafaranga kuko umusore mwiza ufise imitwe umukobwa mwiza ufise imitwe ufise kandi yakunda abahungu beza ngo bakina oya hari ubusa bafise ndamaze kubabona na benshi nabo nta rukundo baba bafise barangira ahubwo gusa usanga bafise umwanya muke kuko umuntu afise amafaranga menshi hajya ni gake ari umwanya kubera ko bafise ibintu byinshi amatelefone umwanya urawurondera mugabo gusa ntibaba satisfait nico gituma usanga burya hajya nibangiye kuraba abantu baba bafise amafaranga menshi babarahukaniye twabemereye suite nibaza ko urabemereye suite y'urukundo kuko abantu bashatse ko bibahanze muri kino gihe ntacyo bitwaye kubera ko narakubwiye n'umuhamagaro umusaza jewe ndabikora nk'umuhamagaro ntabwo ndiko ndabikora nk'umucange nibyo ni umuhamagaro kuko narabihamagariwe koko hanyuma warumwita message nobaha nuko abakobwa no kurondera amafaranga kugira ngo birinde agasuzuguro kimwe n'abahungu kurondera amafaranga kugira ngo birinde agasuzuguro wala kubera ko muri kino gihe umuhungu atarondera amafaranga
yirukira kurondera abagore b'abandi kandi baba babakase hari abana bakase bene ibi abandi bakuye ko amagara ibi birahari aho mu ngagara hari abasore bifreshere kabatemanye none umugabo gusanze umugore we baza ko bigenda gute abakobwa niko kuko abigo baratwara abagabo b'abandi kubera barondera amafaranga baraza byama byabashikiye hari no bazuye intuze igiti mu gitsina ibyo rero urumva ko ni ibintu byinshi biriko biraba bitagenda bimenyekana ko abarundi bubata kugira ibanga n'ahandi ho baragira ibanga n'ibyo bigeze mu Rwanda yego basigaye bagira ibanga ikindi nacyo nuko rero bomenya ko aba bagenda kwiba abagore b'abandi n'abajya kwiba abagabo b'abandi bazobimenya yuko bikomeye nibatagura kubazungukana kuri Facebook no kuri WhatsApp batambaye. Iyo ni impanuro ya gusa nyakubahwa hari n'imwe musaza wacu abizi cyane